la eGoli ngiyacela wenduna angisho ngokwepolitiki ngisho iqiniso libonwa yibo bonke abantu iqiniso libonwa yibo bonke abantu umuntu ozongiphikisa ngale nkulumo yami ngicela ngikhombise okunye niyayibona le ndoda le ndoda iGoli ngalilungisa mayingeke nikezwe amandla athe xaxa akusho mina hambani niyongena ku Facebook akusho mina ngikhulumanga ngepolitiki ngikhuluma ngendoda ngithi mina le ndoda lehlele eduze kwami iGoli mayinganikezwe amandla okulungisa ingalungisa iGoli le ndoda mayinganikwa nje amandla anele bese kuthi ninake bafowethu nithi nikwazi ukwenza imilingo yokuthi umholi abonakala ukuthi uyasebenza ngicela niyeke amanga nize nje neqiniso kuye nifike nimenzele nje kahle kalula enza umsebenzi wakhe kalula ningezi kubantu nizopresent izinto ezinde ezingeza ukwenzeka ngicela nenze uyabona nje manje bafowethu iGoli libonile thanini kusasa kuzokwenzeka ukuthi nithi kuzokwenzeka ukuthi nithi kuzokwenzeka ukuthi nitshela umholi avuke kusasa umholi atshelela amadoda ukuthi eGeorge kuzokwenzeka ukuthi kwenzeke ngalelo langa asho ngalo niphinde nibuye nimthethe ngelanga lithile kuzokwenzeka kwenzeke lokho abaholi ngisacela nibalekelele bakithi sibalekelele nje abaholi ke besebenze manje singalokhu sibanikeza technicality uyabona le ndoda le Zwide induna zenkosi bekani ipolitiki eceleni nisupport le ndoda le ndoda ingalungisa iGoli le ndoda ngiyanitshela ngempela mina sengibonile futhi uma ngempela ningahle nimlekelele ukuthi abe nawo lawo mandla mina ngizoza ngizohlala la eGoli nginikhombisa ukuthi kulula kanjani ukulungisa into imali ingekho kudingeka nje ukuthi uyeke kulokhu ubuka umholi kudinga umlekelele ngizolekelela nje la eGoli angizukuthola ngisho isent nginenyanga ngingalali ngizolekelela ngoba kukhona insizwa ezisebenza isizathu sokuthi ngize eGoli ningibona ngimningi kangaka eGoli ingenxa lensizwa le iyasebenza le ndoda le asikwazi ke ngenxa ukuthi phela usebenzela umasipala asikwazi ukumdonsa siyongena nayo odakeni yithi esilungele ukungena odakeni yabo vumani ke madoda ukungena odakeni ningenele izwe abantu bakwaZulu ngiyazi ukuthi asiwona amaZulu sonke la kodwa ngizokhuluma mina njengomZulu abantu bakwaZulu yibo abahamba emazolweni ekseni bonke abantu befike ngo11 emini ilanga selishisa bafice kunendlela engathi indala nasi sibonelo kuseGoli la khuluma isiZulu le ndoda yenza izinto amadoda amadala la eGoli angazenzi kodwa umfana omncane mabaso ngufisela impilo mfowethu ngufisela inhlanhla ngiyafisa futhi ukuthi lokhu iqembu lakhe likuhlonza ukuthi ube yikho engathi ungaphumelela uphunyeleliswe lokuthi nesikubonayo ukwenza futhi into engiyithanda kakhulu ngawe ipolitiki awiqhakambisi uyazazi ukuthi uphumaphi uyakuhlonipha ukuthi uphumaphi kodwa usebenzela iqiniso ulungisa indawo engathi uNkulunkulu angakupha amandla mudinga usizo lwethu singabafana basemakhaya size sizofaka ihlombe ekutheni lento ofuna ukuyi-achieve usibize mfowethu induna lezi siyazazi siphila nazo sokwelekelela nina benkosi siyathokoza kakhulu ngoba akangithenga kodwa sishoyo ukuthi uma kuze kube umhla ka8 uhulumeni engasho lutho umhla ka1 thina ke sobe sesiqala sesisho ukuthi kusuka manje kuzofanele kwenzeke kanjani ningamadoda ke madoda ningafuni ukunconyela ukuthi ngamadoda indoda ihlala igxekwa indoda iphilela ukugxekwa ugxekelwane na gxekelwa ukuthi akufanele indoda yenze into indoda nje ningafuni ukunconywa ngamadoda wenduni ningakufuni ukunconywa mawenza into right uyindoda usuke wenza into vele indoda kufanele iyenze indoda kayinconyelwa into enhle yenzayo kuyabonga nje phela xa usiyabonga ngoba vele into kufanele uyenze vele indoda nje iyeluswa ilusele ukuthi konje iphutha singalithola kanjani le ndoda wena mawuyindoda vele ukuthi ungalenzi iphutha ningayikhohlwa ukuthi ngamadoda uNkulunkulu beke nina la emhlabeni njengoba nisaphila wena nabantu befa kangaka ingoba uNkulunkulu khona afuna nikwenze sukumelanizwe mahala sukumelanizwe ngezokuthola mali abanye sabise bekubulale Zwide siyohamba sekungcwaba inqwaba amadoda emhlabeni musani ukuvuma ukuthi kufize likhona niyazi mina ukuthi namhlanje iMalawi ikhipha umyalelo ukuthi akuthathe isithombe sami sifakwe ebhodleleni wonke umuntu waseMalawi
bathi banomuntu obulala abantu ngithi mina ngibuza umbuzo amadoda 150,000 amadoda asemalawa la eSouth Africa aqoqene lapha eThekwini wafuna nje emakhaya ayangithakatha ke manje sengiyabuza ke uhulumeni wena nihlukumeza kangaka madoda manje nomuntu okuthakatha ngempela nimthakathi ngani president nimthakathi jasuke esikhundleni ufake umuntu ozomsebenzela uyabona la eGoli ngiyacela wena angisho ngokwepolitiki ishiqinise kodwa yibo bonke abantu iqinise kodwa yibo bonke abantu umuntu ozomphikisa ngale nkulumo yami ngicela ngikhombise okunye ngiyayibona le ndoda le ndoda iGoli ngalilungisa manje ngikenikezwa amandla thethakhe akusho mina hambani ungena ku-Facebook akusho mina ngikhuluma ngepolitiki ngikhuluma ngendoda ngithi mina le ndoda lehle eduze kwami iGoli mayinganikezwa amandla ukulungisa ingalungisa iGoli le ndoda mayinganikwa amandla anele bese kuthi mina ke bafethu nithi nikwazi ukwenza ilingo lokuthi umholi abonakala ukuthi uyasebenza ngicela niyeka manga nize nje neqiniso kuye kufike nimenzele nje kahle kalula enze umsebenzi wakhe kalula ningeze kubantu nizopresent izinto ezinde ezingeza ukwenzeka ngicela nenze uyabona manje bafethu iGoli libonile thalini kusasa kuzokwenzeka ukuthi nithi kuzokwenzeka ukuthi nithi kuzokwenzeka ukuthi nitshela umholi avuke kusasa umholi atshele amadoda ukuthi eGeorge kuzokwenzeka ukuthi kwenzeke ngalelo langa shongana niphinde nibuye nithethe ngelanga nithi kuzokwenzeka kwenzeke lokho abaholi ngisacela nibalekelele bakithi sibalekelele abaholi ke besebenze manje singalokhu sibanike izitechnicality uyabona indoda le Zweli induna zenkosi bekala ipolitiki eceleni isupport le ndoda le ndoda ingalungisa iGoli le ngiyamtshela ngempela mina sengibonile futhi uma ngempela ningahle nimlekelele ukuthi abe nawo lawo mali mina ngizoza kuzohlala la eGoli ngikhombisa ukuthi kulula kanjani ukulungisa imali ingekho kudingeka nje ukuthi uyeke lokhu umholi udinga umlekelele ngizolekelela nje la eGoli angikuthola ngisho isente nginenyanga imalanga ngizolekelela ngoba kukhona insizwa ezisebenza isizathu sokuthi ngize eGoli ngibona ngiminingi kangaka eGoli ingenxane insizwa le yasebenza le ndoda le asikwazi ke ngenxa ukuthi phela usebenzela umasipala asikwazi ukudonsa siyongena nayo udakeni yithi esilungele ukungena udakeni uyabo vumanike madoda ukungena udakeni ningenele izwe abantu bakwaZulu ngiyazi kasona amaZulu sonke kodwa ngizokhuluma mina njengomZulu abantu bakwaZulu yibo abahambe bezolweni ekseni bonke abantu befike ngo-level emini ilanga sishisa bafice kunendlela engathi indala nasi sibonele kuseGoli la khuluma isiZulu le ndoda yenza izinto amadoda amadala la eGoli angazenzi kodwa umfana omncane ngabasifisela impilo mfowethu ngifisela inhlanhla ngiyafisa futhi ukuthi lokhu iqembu lakhe lihlonze ukuthi ube yikho engathi ungaphumelela uphunyeleliswe lokuthi nesikubonayo ukwenza futhi into engiyithanda kakhulu ngawo ipolitiki awuyikhakamisi uyazazi ukuthi uphumaphi uyahlonipha ukuthi uphumaphi kodwa usebenzela iqiniso ulungisa indawo engathi uNkulunkulu angakupha amandla mudinga usizo lwethu singabafana basemakhaya size sizofaka ihlombe ekutheni lento ofuna ukuyi-achieve usibize kwethu induna lezi siyazazi siphila nazo sokwelekelela nina benkosi siyathokoza kodwa ke ngifisa ukusho baholo ukuthi njengoba ngisho ukuthi akukhuluma kakhulu niyazi baholo ukuthi ngoFebruary ngonyaka odlule okuyi-8 March last-year sahlangana kuloleli ihholo sizonethulela istrategy esasifuna ukusipresenta kwi-council nasemkhandlwini ukubuka ukuthi ama-hostels singawadevelopha kanjani so nasinikeza-ke izethulo zenu baholi lokhu sasikuthulile thina nasiphi izethulo zenu ukuthi sibuke ukuthi singaphuma kanjani ukuyosebenza ukuze sikwazi ukuthuthukisa ama-hostel iqiniso ukuthi baholi singakwenza konke ama-hostel kodwa i-reality ukuthi ezi-structure ey'khona nezinto ey'khona akuzona lezi esiy'dingayo njengamanje
sidinga ukuthi uhulumeni ngasibukela ukuthi uyishintsha kanjani indawo esiphezulu kuyona thina ukuze ikwazi ukuba indawo eyamukelekile for ukuthi sikwazi ukuhlala namakhosikazi ethu nemindeni yethu nabaphemela bethu nezingane zethu. So njengohulumeni kwakufanele sibuke eduzane ukuthi lolu hlelo lokusebenza siqala kanjani ngoba into ebalekile baholi ukuthi umsebenzi wokudevelopa kufanele ukwazi ukuqala ukuze ukwazi ukwenzeka. Ngeke uzowenza ungazange uzuqala. Manje uyahluphala ngoba kuba nembandela eminingi nama steps amaningi oyefuneka ungene kuwona ukuze ukwazi ukufika ekuphetheni development ngalendlela ofuna ukuyiqeda ngakhona. Manje thina siyazi ukuthi akhona ama-interventions before iy'nhlelo ezenziwa uhulumeni ngokudlula ezayizama ukubuka ukuthi amahostela athuthukiswa kanjani, kodwa ingekho into eyipolisi eqondene ngqo nokuthi amahostela athuthukiswa kanjani. Lungekho futhi ukuhla lomthetho elusigadayo masebenza ukuthi kufanele sisebenze kanjani. Even nemali kuhulumeni asinayo kahle ibudget nje eqondene ngqo nokuthi amahostela athuthukiswa kanjani. So ke manje kwakubalekile ke njengomnyango waseGoli ukuthi sibuke ukuthi thina iziphi-ke iy'ndlela esizoyisebenzisa ukuzama ukubuka isimo sokuthi singangena kanjani kuhulumeni, singangena kanjani kuma-financial institutions ukuthi sikwazi ukuthola imali ezosilekelela ukuthi sikwazi ukuthuthukisa amahostela. Ngoba iqiniso ukuthi baholi noma singayenza i-maintenance nama-repairs nokuklina nani iqiniso ukuthi silungisa into esingayidingi ngoba esikudingayo lokho kuzokwazi ukuhlalisa kahle nemindeni yethu, esikudingayo lokho okuzokwazi ukusenza ukuthi ngathi siyibone ukuthi siyingxenye yabahlali base-City of Johannesburg nezokwazi futhi ukusilekelela ukuthi sikwazi ukudila nazo zonke iy'ngqinamba esisuke sibhekene nazo ekuhlaleni. Baholi-ke siyazi ukuthi amahostela ahleli kuwona sihlezi nentsha nabantu abaningi abangasebenzi. Now eGoli-ke nje amathuba omsebenzi-ke into-ke vele esiyizeleze ngoba ney'ndawo lezi amakhampani asebenza kuzona sekuyindawo vele manje esezahlala abantu esezahayijekwa abantu amabhizinisi asehambile. Kodwa-ke thina ekuthuthukiseni indawo zethu zokuhlala sikwenza kanjani ukuthi abantu abahlezi emahostela, abantu abahlezi kumalokishi aseduze namahostela bekwazi ukuthi kube nama-economic activities abazoba ingxenye yawo ukuze bekwazi ukuphila. Siphinde futhi sikwazi ukubuka ukuthi kuzonawo zonke izinto ezenzakalayo ey'khona emahosteleni ngama-activities. Kunabantu abadlala ibhola, kunabantu abenza ini. Sizoyenza kanjani indawo yethu uma sithuthukisa ukuthi ikwazi ukubalekelela bonke labo bantu labo ukuze bekwazi ukuphila ngalamakhono uNkulunkulu akabanikeze wona. So-ke imisebenzi-ke leyo kufuneka siyenze thina njengohulumeni ukuzama ukulekelela isimo sabahlali basemahostela ukuthi bekwazi ukubona ukuthi uhulumeni ukhona ukubona futhi intuthuko uma kukhulunywa ngokuthuthukisa imiphakathi ayithi uma isibona igedi lasehostela besishaya itheni iya kwenye indawo. So yingakho-ke njengohulumeni sathatha ngathi salithatha ngonokodluli lokuthi sikwazi ukumcela emhlanganweni sizohlala nani, sikwazi ukunethulela lokho esicabanga ukuthi kuzosilekelela, nakwazi futhi ukusitshela ukuthi ikuphi okufuneka nathi sikubuke uma sesikhanda leya document esasiyipresenta la esayihambisana sayisa kwi-council, i-council yafike approve. So le document esikhuluma ngayo sekuyi-document kamasipala wase-Johannesburg. Ushilo-ke ukhansela uMangani ukuthi siwumkhandlu wokuqala ukuthi sibe nohlelo lolu hlobo lolu ukuthi sibe ne-strategy esasikhanda ngaleya ndlela sasithatha sasisa kwi-council. I-council yafike yasemukela ngo-elethu onke ama-political parties akwi-council asemukela athi mnyango lento elenza yinhle kakhulu, yinto esiyidingayo futhi yinto ezobalekelela abahlali basemahostela. Yingakho-ke namhlanje sila ngoba nje sesikhuluma sesine-authority ne-resolution ye-council eyavuma ukuthi hambani niwenze lo msebenzi enani uqalile. So-ke siyazi-ke ukuthi umsebenzi esiwenzayo njengomnyango eJohannesburg vele ineway
uzoyidinga assistance ye-provincial government. Yingakho sathi masuqala lo msebenzi sawuqala no-MEC. Saqala no-MEC kwazi ukavala sihlezi naye la. Wasijoyina umeya, washiya saqhubeka senza umsebenzi ngoba kwakubalekile kithi ukuthi sikuzwe konke enanifisa ukusho kithi mayelana nokuthi siyathuthukise kanjani amahostela lezi ndawo esihlezi kuzona. So njengoba sikwenzile njengoba ama-colleagues from the province ekhona la ukuthi ke kufuneke bekulalele iJohannesburg eqalayo ukuze bese sibuke ukuthi ke sihlangana kanjani ke njengomasipala neprovince ukuthi sikwazi ukuqhubeka nalo msebenzi. I-engagement ne-national government as well izoba khona because balinde ukuthi sisho ukuthi yiphi direction esiyithathayo. Okuyipolicy ke okwakade kusetshenzisiwe before ukuthi uthuthukisa ama-hostel kumisiwe bakufake ku-quarantine. Ngithi siyazi quarantine ngesikhathi se-COVID. Ithathiwe ke leya bathe uma bekhuluma nami ngayithanda i-concept yabo ukuthi i-development phela kufuneka ikhulume nomnotho endaweni la uhlezi khona. I-development kufuneka ikhulume nomnotho endaweni la uhlezi khona. Now kufuneka nakho lokho ngoba sinenhle eningi, sinaba abantu abaningi aba-unemployed futhi engicabanga ukuthi bengakwazi ukuba ingxenye yalo ma-problems lawo. Kuyofuneka sibalekelele baholi ngoba phela siyazi ukuthi ama-hostela yindawo engamasipala kodwa yile libhekile njengabanikazi bayo leyamizile. So kuyofuneka sibalekelele ama-programs ukuthi uma kukhona izinto eziyilolo hlobo ey'qhamukayo kule process yethu kube ukuthi nanjengabaholi niyakwazi ukubalekelela uma kukhona iy'ngqinamba lezi ababuye bebhekane nazo ey'fana nokuthi lezonke lezi iy'tolo lezi ey'gcwele ema-hostel ama-property ka-government aka-JPC onke uyabo. Kodwa umbuzo usungabuza ukuthi obani abathengisa phakathi njengamanje, obani sebethengisa phakathi njengamanje yabo. Wawo bakumalevu la emzimhlophe kodwa obani abagcwele la lemashop la yabo. Obani abalapha edube lapha ey'tolo obani yabo. So yikho ukuthi kufuneka sikwazi ukulekelelana baholi ukuze sikwazi ukulekelela intsha yakithi ekhona ngaphakathi ema-hostel ukuze ikwazi ukuba ingxenye yezomnotho eJohannesburg. And kuzofuneka siyithathe leyo responsibility leyo njengabaholi ukuzama ukubalekelela ukuthi bebengxenye yalo mathuba lawo ezomnotho ukuthi zonke iy'place ey'khona esingayisebenzisa ukuthi sibathuthukise sikwazi ukuyithatha sibanikeze ukuthi bekwazi ukuyisebenzisa bekwazi ukuthuthuka. Ngoba mina don't believe ukuthi singahluleka ukwenza izinto esazizenza before befika laba bafika isithi abahambe futhi manje ngoba sasikwazi ukuzenza lezo zinto lezo bengakafiki, okusho ukuthi singakwazi ukuzenza futhi uma sebehambile ngoba bazohamba bese izisala zivalile zizovulwa kuphinde kusetshenziswe futhi. So bona mhlawumbe kuseke ukuthi amathuba kufuneka sikwazi ukubakhandela kulawa ma-processes lawa singayinxishi intsha ukuthi ikwazi ukukhula kula mathuba. So ngiyafisa ukunikeza ku-director we-department ukuthi akwazi ukukhuluma then uzobe se-introducer ama-colleagues ezothi uma seqedile ukwenza ama-presentation uNgcobo from i-province uzokwazi ukuba namazwi kube nama-proposals azowenza ukuthi sokuva kanjani kuya phambili azothi uma sesiwaqedile siwaripothe ku-MEC ngoba sosezireporte yakhona ngo-human secretaries bese-ke siyidweba kahle kwi-roadmap yethu ukuthi uJPK uzosibida kanjani usilekelela ukuthi sirealize lama-programs. Into abasayivumelana last time sila baholi ukuthi lama-hostel asedrobheni awaphethe umasipala aphethe i-province kodwa i-program kuzofuneka ikhulume nawo wonke ama-hostela aseJohannesburg. Kodwa lo integration sizoyenza lezokuva lo ngoba sinayo i-discussion ne-province ukuthi sizolekelela kanjani kulama processes nama-programs ukuthi singathi sidevelopha kule hostela sala ngemuva ngoba aka-government wonke sibene ngama-spheres of government kodwa i-concurrent function ye-province national ne-accreditation kamasipala lesiyenza namhlanje okusho ukuthi sonke as spheres of government
siyadingana ukuthi senze lo msebenzi. So ayikho ke solishiya ngaphandle just because kuthiwa limanejwa elsewhere. Kanti program yethu ikhuluma ngabo bonke, kodwa ke integration izokwenzeka ezweni lokuboleka. Savumelana kanjalo ngesikhathi sibuya emhlangano. Ngiyafisa ukunikeza ukuthi akwazi ukuthatha kulo. Ngiyabonga.